Akiaria aikari icigo itiganite kaunti-ini ya Kilifi, Mombasa na Taita Taveta, mutongoria wa bururi ringi nioririe atongoria ngwataniro ya NASA akiuga gutiri undu mekeire a Kenya na makiria aikari mwena wa gicua-ini miaka-ini meingi iria mari thirikari-ini. Mutongoria wa bururi uria uma hamwe na munini wake William Ruto nioigire atongoria mung'ethaniro matire na agenda ya gukuria bururi indi no muhuhu wa kugayania a Kenya. Munini wa mutongoria wa bururi niokireire mutongoria wa NASA Raila Odinga kumana na miario yake ati thirikari irahuthira minister wa ihinda wa ugitiri Fred Matiang'i kuiya githurano kinene, akiuga Matiang'i araruta wira wake wa gutigirira kuri na thayo ihinda-ini riri ria githurano. Sasa wanaanza ugomvi na Matiang'i, hata wanaenda kugombanisha Matiang'i. Sisi tunawaambia ndugu yetu bwana kitendawili, wachana na Matiang'i. Matiang'i kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba kuna ulinzi wa kutosha siku ya uchaguzi kwa Wakenya wote. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni ateterithirie gutire ugaruruku o wothe ngwataniro ya NASA ingirehera a Kenya. Oigire thutha wa gutumikira thirikari cia hau kabere kwa ihinda iraya muno gutire undu mekeire muingi na kwoguo ritana riao ria kurehe ugaruruku ni muhuhu mutheri. Miaka yao jumla wote ukiwahesabu wamekuwa na miaka 100 ndani ya serikali. And what do they have to show for it? Yetu yote ukijumlisha haiwezi ifike miaka 10. Sasa kama ni mabadiliko yetu au ni ya wale ambao wamekuwa 100 jameni? Kama sisi tumeweza kutenda haya na miaka 10 jameni, experience kwa serikali, hiyo miaka 100. Thutha wa kumatha kura gicua-ini kwa ihinda ria thikũ 4 kirumaniririo, mutongoria wa bururi nierigereirwo kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet muthenya wa rucio mathiko-ini ma minister wa tene Nicholas Kipiator Biwot. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.